Watla kadai kumrakan ni bakmos meneh. Kadai kajik susi ya berokoi apa parti bangante menyokong election show. Lada day unong yalam. Ugam kajing mut kajik perkat kemensin. Kabahe kabakrau la tarai la koi sya kajing isrut. Hendrai ulang uromba ubakroy bansap ya kajing kuat kejonga. Tengah yang hang ni ban ong ipi kipat ba ban kepat ipi kipat ba halor kane keseng nadu bayo ya kejela asal kusnem mentah dang sisin baka yudupi kadang yo ban sinsya kata kadai hau kendak peran ora kendak peran niyo i sisya ya kata kajing sinsya kebabian hakajing yalam jong u cirmesa hat kopor iba ike nolong berhakata ka jing syar jong hidupi ya ka jela ka jongi kala yo aru ya ka jing yoro na central government maka state ko biantom hakajing syar ka de ka Meghalaya hakajing yalam jong parti UDP aku mai crunch pang border issue kare hakata hakas jing yalam nanti jong parti UDP hakaji keren jong iba iki nolong kemuti bangsa ketukpor buat uci minister jong Assam wakia kerpat wakia keren dan ai ikitu ki kedot ki shnong basa ki jentia ha blok 1 blok 2 bikin ai no iki kedrong no hapo ke Meghalaya de hadin kata baka sedang kajing keren jong kene ke border issue tekade ke parti UDP ke sedang ningkong abai dai buat kene buat kumjuru ya kata motor kada ya kapor ba idam long urban minister e-commerce wajri wakil asnai kitu kota buat chef kitu motor ndrai hadu menta kalong buat hakajo ka por jong kajing sensar jong UDP maka UDP ru iba Scotland do ila yo aru kumu best finance minister hapo kari India bagade kajing yalam nanti jong ke UDP tikumbang baro ngi ot bangin yo biang kita kajing kala kada iya ke parti UDP bangidon kata ka mensir bangidon kata ka potential bangidon kata kajing ability bakala benyalam yang sarkar akan dikilek akan dika arjar arpulai Sibenta hakajing long MLA ke jonga ngai i ba bon ki MLA ki kesan hakajing sam skim ki pen i keleng sodom hakilat patai kubor ki sam skim kumne kumtai kumaklan ba mas ka skim kada ke jumpa ba kamdai jong MLA nga manjur kata MLA umdai unang sam skim kumba kipat ba ki i mentah kipat ba ki kbilenti mentah kane ka juk ki i ba MLA udai nong sam skim hendrai kata kamdai MLA udai unong tawan unong MLA udai nong breu panyasat nam ta ka jingpet ke jimpiang jong ki breu hapo ke jela ngidon kam ya ki MLA ki ban mit nak konstitusi ki baper banuan rakyat kajing yasat ya kajing tawan kita polisi hapo assembly banuan rakyat kajing kala banyada banuan rakyat kajing roy kapar lingbakian lingbaki polisi ngindon kam ki MLA ki ban keren nak ki pulpit ngindon kam ki MLA ki ban perkat badan kajing mut ki bakrau bakumno banuan rakyat kajing kala bangin wan rakyat kata kajing kelakum ke parti ngidon kam ke majority hayeng pidan prangwat apa piraya kano dala siliang bro siyeng hapsap ya karai balala kum makalong mentah haka sarkar kalong kumju ngidon duna pai palat pimpin kup yang ikabor bangila besensyar bangila ban yalam nanti ke sarkar
Tiada kena kenti, kerpat, yang nak saudang keleng, nak lemita ke yud, di bamas, tang ni apa ke rikasi jung ini, nak jantiaru, kon persutu, yang kipat bah halor kene.